siang sedulur kabeh, salam duhur, salam sarkup, salam cinta damai sak Nusantara. Iki teng pondoke Mbah Syekh Arfiah. Mbah Syekh Arfiah salah satu keturunan Joko Tingkir, Pangeran Benowo, mbah-mbahnya Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Pakih Tuban. Ini daerah Mojoduur Nganjuk. Niki ten tingkat telune. Ya. Sambung donga sedulur kabeh. Salam cinta damai.